ngeze ukuthi ngiqale ibhizinisi ukubuka isimo esiphila ngaphansi kwaso sokungabi khona kwamathuba emisebenzi. Ngabona ukuthi ukuhlala uthi uyalinda ukuthi izinto zize kuwena ngeke zikusize ngalutho. So then ngabona ukuthi angizame ukuqala okungakuphilisa, ukuthola ukuthi ekhaya khona umhlaba omkhulu ayenawo bakade kulinywa, kwakuyindawo le esiyibonayo lesikuyona kwakutshala umoba kuwona. So after some time, after isikhathi umkhulu esengasekho emhlabeni, ngabona nabo ukuthi hayi no, othi ngithathe la umhlaba ngizame ukuthola indlela yokuphila ngoba ngiyabona ukuthi ukulima kuyaphilisa. So njengoba sengitshala nje kanje, iyona into yangenza ukuthi leyo ngiqhubeke ngitshale ngoba ngiyafisa ukuthi kube khona indlela yokuphila, umuntu angahlali ehleli engasebenzi umsebenzi wakhe. Mina senginawo more than 5 years or 7 years umuntu etshala la, ngitshala wona amaklabishi, isipinashi, beetroot, abantu bayafika bayathenga. Then uma kukuningi kakhulu ngiyakwazi ukuthi ngiphinde ngikhiphe ngihambe ngiyodayisela abanye abantu, like omama laba abadayisa emgaqweni bayakwazi ukuthi bathenge amaklabishi. Nje menginamaklabishi awu-300 bayathenga abantu, uyakwazi ukuthi athenge mhlawumbe ngo-50 wakhe azothenga, aphinde athenge no-beetroot no-green pepper. Zikhona iy'ngqinamba ey'ningi yabo, but uma uyimisele uyakwazi ukuthi lezo y'ngqinamba lezo ukwazi ukuyidlula, ubhekane nazo, uqhubekele phambili. Uma nje uzobambisana naneminyango yahulumeni, uma befika bebona kunje njengoba kunje la kumina, bayabona ukuthi hayi no, umuntu uyimisele ngomsebenzi, asimsizeni nathi. Sekuwuthando oluseluqhuma manje ngoba sengiyabona ukuthi ngiyaphileka, nanokuthi ngibukade ngibuka kakhulu ku Facebook, yabo, ngibona ukuthi no, abantu bayayenza lento, nami ngingayenza. Khona nje omunye umfowethu besizwana naye, satholana khona ey'nkundleni zokuxhumana. Mesitholana naye uyatshala, usenginikeze amacebo amaningi kabi, yabo. Use-Eastern Cape lo muntu engikhuluma ngayo, yabo. So sengisho ukuthi uma ngempela uyimisele, akusho ukuthi usizo uzolithola ngoba nakho wala i-KZN, usizo uzolithola la i-KZN kuphela, ungalithola nangaphandle kwezinye indawo. Iphupho lami lalana, amaplani ami ala ibhizinisi ukulibona likhulile kakhulu, ngikwazi ukufaka ukudla lokhu umuntu akutshalayo ey'tolo lezi ey'nkulu. Lo mhlaba ngoba umkhulu nje kanje, ngifisa lokho ukuthi umuntu atshale, siphinde sibe ney'nkukhu futhi sidayise amaqanda. 20 million ngine-business plan. Lo 20 million loyo ungasebenza ngendlela i-business plan yale ndawo leyo eyenziwe ngayo. Isonto lokuqala ufuna sithole imoto lokuthutha izinto zokusebenza, walk behind tractor, ugandaganda omncane awufani njengalo mkhulu ogibelayo, ugandaganda omncane nje okwazi ukuthi uhambe ngawo ngeenyawo. Leya nto ingenza lo mahle ngibe nayo leya nto namhlanje. Ngaphela isonto leli lendawo yonke umuntu eseyitshalile, ngakwazi ngahamba ngiyofuna abantu engaziyo ukuthi bayakwazi ukusebenza, ngibuye ngoba sengiyazi ukuthi isikhona imali yokuthi bafethu basisebenzeni, nayo imali, even though noma umkhiqizo ungakabi khona, nayo imali isikhona. Ngiyabuya ngifaka ama-structure, khona i-structure enginaso, isakhiwo enginaso, iplane yakhona yey'nkukhu, esifaka iy'nkukhu eziwu-5,000 zamaqanda. La ensimini kufuneka imithi, ngavele ngabe ngiyothenga u-25 litha bemithi ngoba umuntu utshale iklabishi kanje, umuthi usebenza every week. Iy'nifomu, amathuluzi, isonto lokuqala, isonto lesibili, hhayi angifuna uqamba abantu ngiyaqhakaza.